Pozdrav svima! Ja sam Aldin i danas ćemo igrati PD2 i samo moramo krenuti ekran vamo. Nadam se da se dobro vidi, čekam već na kameri. Ne vidi se dobro. Ovo će ovako dobro biti. Eto ovako. Idemo. Ako želite da snimam još PD-a, pišite im dole u komentarima. Hoću moja tekna da zakrene. Što treba mi za niš mesta. Znači, mi ćemo bukvalno odavde. Čekaj. Ajde, uzmi. I početi. Evo. Furija! Jebem ti, majku. Nećeš ti da se štekaš. Malo miš mi je, nije do miša, nego u igrici miš mi je malo pokvaren, pa ću kasnije da napravim za drugi klip, ako budem napravio danas. Sigurno neću, samo ću sada edovati, nemam puno vremena. Evo neki obavisa. Fuck. Evo ti bre. Ovaj ne uništi. Ovaj ne uništi. Aj brate. Oj, moj su ne uništili. Dobro da sam ja. Aj, dobro je bilo da ima od neki čip. Aj, šta je bre? Nemo stani. Lezi dole, lezi. Nemo laži. Aj, fuck. Tu dolazi. A tu ste, majko. Gdje bre tamo? Fuck. Ima ih tamo. Su svi strana su bre. Nema bre mesta gdje ih nema. Dole, 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 dole. Šta da radimo? Imam jednu ideju koja će sigurno uspjeti oko neumre. Znači idemo gore. Mislim da već neki kontent što ćemo raditi. Popit ćemo se tako gore. I onda ću poćemo se gore. Onda ćemo sve polako jedan po jedan da skidamo. Neće biti neki veliki problem. A hoće. Za nas hoće. Snajperi ovi bre. A fuck! Snajper! Pomozite ljudi! Gotov sam.
ovde, da me ne nađete. Kad smo i se, hajdemo, znači smo se rešili. Treba da odemo, a mi se njih nismo rešili. Brzo je to. Brzo. I uhvaćeni smo radijali. I to je bilo to što se tiče ovog gameplaya. Ako se svidjelo, ostavite like, share i subscribe. Subscribeujte me. Subscribeujte me! Da će pretplatiti me. Da, isto to rekao. To je to bilo. Nadam da ste živali, a od mene imate na veliki. Boooo!